ngisho ubaba ngaze afika ejele ezogcina into ngeke ezayithole mase ifihlile ifihlwe yithi ngeke uyithole ngoba sinawo amaphakethe kodwa amablogs wagqoka asuke engekho amaphakethe kodwa khona iphakethe letsizwayo hlezi likhona ejele ejele alikho i-drugs engena ngephoyisa ejele kodwa i-drugs ejele liyangena ngesiboshwa kodwa ngephoyisa elisebenza khona ujele nje hayi ndlelani ke lingena ndlelani ngisho ifoni kuyanyuswa ejele yes kuyanyuswa ejele mfethu kuyanyuswa ejele uyanyuswa ejele iphakethe likaTsotsi liyaziwa so ubaba ushaya iscan ashaya umshini lutho into ihlezi la ngaphakathi wena so manje kule niyamforce umuntu ukuthi enyuse kulabantu abasuke bangaphansi kwakho noma usuke uzohola unyusa ungaholi holani nakho ke lapho ke uyakhuluma yabo mina unyusa wami kokuqala nganginyusa into engangifuna ukuthi ngiholele mina kwakuyinto yami nawe wakwanyusa kwakuyinto yami shuthi eStenga khona umunye usise engangathandana naye lapha eStenga ngoba wawuwanyusana before ngiboshwe yabo cha yini wayinyusa nganyusa insango mina ilitha ilitha ho namafoni awu2 upopopo popo lo wenoke yabo lokho ungathi ngamastyle lokho uncane lokho amanoke nganyusa ku2 nganyusa nelitha ngaphezulu ilitha ngilifoqozeke ilitha lize libe lincane ngisho ngangangipipi nganganga ukhukhumala walo kodwa khona ngiyalifoqoza ilitha ngijikjela uvaselina lithi hayi namhlanje bafethu hayi linyuke lizohlala la ilitha mnomzane yebo lihlale la ilitha ifoni izohlala la esiswini yeah ubaba shange scan ubaba bazayeka kungakhali ngisho scan ngathi ngenze ayikazi affect leyo nto wakwazi affecteke nje unyusile into cha kwang affecta khona in such maybe 2 weeks yabo vethu kubuhlungu nje umzimba namathumbu ebuhlungu yabo nesinqa sibhlungu yabo wawusujwa kodwa khona wawusujwayela ukuthi iyangena hayi phela mkuyangena kanye hayi sokuyena into bathunde wafaka nje kahle okunye akuyayena ngoba ilitha lalikhipha amapoki mhlambe awu4 yeah anyusa 4 amapoki ngasenyusa ubhobo abawu2 yabo ngasengcina ngo300 rand u300 rand ngafusane ngawufaka la ngawubeka nje la enqaleni ha relaxa ngabo ngathi ngifika nje phakathi ngangithi ngikotini ngangikhipha lokho ngangikhipha nangayizanga ushaya umoya omubi lapho wasufuthana umdede lapho marathi we mawethwele kodwa kwagcine kwaze kwajwayeleka ugcine kujwayelekile kuvaleke kamnandi ube right futhi masukade wagcina unyusa ke mhlawumbe ngoba ufuna kube yinto ejwayele ukufutela angithi inkantolo phela mawuboshiwe uyihamba usungusuku isikhathi nesikhathi inkantolo lokhu uyihamba kumele kube yinto ejwayelayo unyusa ngoba kunabantu lapha enkantolo abafika bekuphathela izinto njengokuthi nje ngoba ugwayi ungangene wesivini uzophatha ngani ugwayi shuthi komela usale lo gwayi uphindele emuva nabazali ngeke akwazi phela lo gwayi usala lo gwayi ugwayi uyigebengu lo yabo kumele nawe uphathe ugwayi uphathele igebengu ohleli nazo ngathi siyakubhemisa ugwayi thina mawunathi endlini wena mawe enkantolo abazali bakho bekuvakashela ufika ungaphethe gwayi ubuye ungaphethe gwayi ngisho 10 rand so khonto engifuna ukuyizwa la mawunyusile bafuka ukuthi data ihlala isikhathi esingakanani into awuphiswa yena ukuyikhipha lento ngoba phela umuntu uyaphiswa antu yabo uyaphiswa ku toilet uyaphiswa ku toilet let's say nje nawo ikhona ilokhuzana mhlawumbe kune EST wena uyifakile le mhlawumbe izoba khona mhlawumbe isikhathi ezinga 5 hours akufiki into manje lento sifuna ukuphuma ke iphisi hayi ngeke iyahlala ingahlala isikhathi esingakanani ma estimate ngizokutshela mina ukuthi akekho umuntu osaba iEST njengesiboshwa ngalendlela ezimanga ngoba iEST ayinathi isikhathi sokudlala uyabo mawunyusile ayaphela ngisho amasimba mawuzonyusa nje oqala awudli ngisho enkantolo mathe enkantolo banilethela lezi inkwa zabo lezi awulokothi nje udle usuke ekseni ungaliphuza ngisho itiye eqala kabusha ngathi usuke eqala kabusha noma usuka kusiphi ijele usuka kulo awuphuzi ngisho itiye
yabo fika uhlale nje ulinde lento ozwe ngayo la enkantolo iphele lonto ubona umzali wakho mawuthi khona umfana wakho mhlawumbe oshoshoba ngaphandle akushoshombisele lonto leyakhulume nephoyisa lapho uthi cela unginezela usibani banazi into zakhe yabo so wawinyusela wena anginyusa okuhlangene nawo awungabanyusela abantu kuhambe ke uthola ukuthi nami ke anginakho ukuhlangene nama nangu kumfana kufikela umthwalo njengamanje athi umfana bafethu ngicela abazonginyusisa ngizobaholela showcase sina amaphakethe thina mfethu and futhi wazi ukuthi mangunyusela umsebenzi wakho mase safesa dukelana lapha reception ngeke usawuthola ngihambele yonke liphakathi yonke liphakathi phela ngeke ngibe phambi kobaba lapha usufuna manje ngitholethe phambi kobaba kumele ngiyotholetha le endlini noma etholethe yabo ngeke ngibe phambi kobaba shuthi mawuluzile leso sikhathi ukungigada ngesifike ejele hayi shuthi uzobusoluzi nami sengiyobhema nabafethu endlini yami yabo kuyenzeka umuntu umnyusise mina lonto engangiyibalekela ngize nami ngifakele ngokwami ngoba uthi uyifakele ngokwami angibalekela lokho uthi hey ngizothi siyafika lapha e-reception ofana besana fika shintshe lapha e-reception yabo engabe safuna umfana ukuhamba nami engabe safuna ukugethisa lezi zinto zami yabo hayi ngcono ngiyinyusele mina ngoba nami ngiyazazi ukuthi manginyusele ipoki lensango ndoda ngiyatshatha likhatha phakathi ndoda yabo umthetho wami phela lo akusona wethu yabo mfethu sikhatha phakathi ipoki wafu wakho wafu wami yabo nami ngikwazi ukuyobhema ngipolisi inhlungu endlini yabo ngoba phela ngisho ngabe uthi uyisebenzi yini ubhlungu uyabuza ubhlungu hey madoda namadoda hey uthulitha wensango uhlale nje impela uthulitha uyahlala kuyenzeka futhi ube nebhadi mfethu uma unyusile kuhle kubi kuyenzeka ukuthi uyanyusa uyinyuse le divisane ifike inqumisa ihlale kanje sokumele ke manje lento uyilindeke maybe 5 days ukuze siguquke ihlale kahle kumakhani iphuma yabo thina naso lokho sigcisha amanzi ashisayo uyokuphuza amanzi lokho sikutshela silindele into ipoki lethu lapho uthi manje vele iguquke ifona iguquke ayiguquke mhlawumbe ime ngocwephe kuyaguquka kume kanje yabo bangutshethi kuyaguquka kume kuthi kuzoyiphendulela khona kodwa ekuhambeni kwesikhathi kancane awudli ke wena lapho lokho kuguquka nje kancane lokho sikutshela indoda ipoki lethu siyalifuna ndoda uzubhlungu njalo nawe ufana umuntu uyalimala wena lapho ufana uthi uyabeletha lapho uyasiko lokho esithilo thina uthi hayi sayifuna insango yethu le lapha eswini sayifuna igebengu ezinye ezize zikugwebehle ezinye zifaka umuntu ezinye siyacinga phela ufuna ipoki ziyifuna la hayi sengishilo phela ukuthi malume ekuse lo muntu lo ngimnyusisile ipoki lami insango bafethu yabo kunepoki esizolithola kulo muntu lo esizolibhema sonke siyindlu usuyaqhamuka wena uzothi wena hey manje malume leli ipoki alisaphumla limile la ngiyalizwa mina hayi khuleka mshana limile hayi khule lizophuma relax hayi tetele igazi mshana abubilisela amanzi lapha ayina kunikeze la lokhu uphuza amanzi ashisa nje lento lokhithi nje kancane yabo phinde futhi ngikudlise lokudla lokho kufana no KFC yobani ngenzela ukuthi nje lokho mhlambe akaze kwenzeke kuwena ukuthi mhlambe uthi kuhlala mhlambe 2 days kuphele 2 days isesiswini into ingaphumi mina wakwenzeka emapokini awu2 amapokini ekene ngangithwalele omunye umfana abathu ulokhuzana usambana naye bathi usambana wasembumbulu ngangithwalele yena usambana umthwalo ngalelo kodwa khona into ngangiphethe lento abathi amagepisi yabo lokho iwunga ngangiphethe iwunga nengidi lokho kungamasondo mawucabanga nje into ayingakanani mhlambe 4 liter over lokho kuyiwunga kungamagepisi omncane mhlambe futhi nakhona kwenziwa ukuthi vele yabo kuncane lento engakwashishe kwayiguquwela kwama nje ngendlela wathanda ukumanga ngoba ngagcisha kulandelana nami ngithatha ukuthi kuncane yabo ngawuthi shuthe kwayiyela lento le kanti kofike kume kabe eswini la ngahlala 3 days lapha ngale 3 days kuseswini ha 3 days kuphuma sekunuwani lapho kushisana la kodwa kusazosebenza kodwa hawu ngeke phela uzodaka uyiboshwa iphele nya hawu uyadlala seyidawa nayo lothu hawu imali leyo imali ngathi ikatini ngena ngasi isisu kodwa iboshwe ikatina zizedakwa zizeyiphele enyanga ekantini
ejele siyaphuza ngisho ukuphuza thina. Ukuthi khona into engayazi mhlawumbe ukuthi into engene ngapha ngemuva. Angithi ukudla esiswini kuyalokhuzana makusesiswini kuyagayeka. Manje akwenzeki ukuthi mhlawumbe uma uyifake ngapha lento igcine sekuncithika. Angithi vele usukufakeni icondom. Phela ufaka icondom noma ufake uvaseline. Yabo. Ayipheli mhlawumbe ayincithiki lento leni. Akwenzeki. Yazi indaba angithi kumuntu kunento ekuthiwa osophagus la into mayehla la. Mayehla into la iza la ifike la iboliswe yini into ebolisayo phela yini lento lenyongo. Uma inyongo ngibolisa izinto. Inyongo ayikho la. Okay. Ila inyongo. Inyongo iboliswa okudlula la. Yizwa lonto le. Lokhu kusuke kungena ukuthi. Kuyahlala. Kuyafika uyihlalele nje lokho. Ukuthi kuhleli kanjani sekukunikeza inkinga lapho ekutheleni kuhleli kanjani kodwa nje iphathe lo thotsejele mfethu hayi ngisho baba ngishiye ST yathuya ngale izithi ithalaza lapha ihambe kushayisa frog exercise lokuthi ukuqathaka habo iziyeke yona ithi hayi lofana kanye usilo right hambe selini wena ufike selini ukhipha into yakho uyibhemela uma usuyikhipha uma usufuna ukuyikhipha wena uhambe uyofuqa ngathi ya toilet wena ufuqa ngathi ya toilet vele kuyiphumela khona ufaka itissue la etoilet ufaka itissue phansi la kuthi qo la ukhipha ngeke uhlule ukubamba amasimba akho ngesandla zakho uyibambela wena igesi wami yokwasha epompini ukwasha akade ufake plastic ukwasha uqede uze kuphela iphunga lamasimba uhamba uyivula ithi khafu insango iphinde inuke njengensango sibheme ke thina sibheke ithola ukuthi i-right yomili nje i-right ukuthi adehlele ingqeni zomuntu akusena ndaba akusena ndaba akusena ndaba nalokho hayi yabo so nje mina ngasho ukuthi yabona bethu ejele iningi izinto esizenza ngenxani yama circumstances nencindezi esuke singaphansi kwayo uyabo ukuthi mina I can't afford this so ngoba mina ngingakwazi uafford lento le uma qhabuka umuntu ethi nali ithubele kanje so ngoba ngiyabhema mina ngizokwazi ukuthi ngibheme vethu angimenzele lo muntu le yabo anginyuse nje nginyuse kanye nje sekuzoba yini manje ukuthi ngimnyusele nje nomuntu angineza insango ngibhemele tshela ngikwazi ukuba nosuku nayi nenkantolo nayo inginikeza u5 month pay trash ngizobe ngibhema sonke lesikhathi ngihleli hayi ngiyakuzwa mfethu ungathi nje mhlawumbe ukukhuluma nomuntu enababukela emakhaya ngobungozi bayo zo lezi zinto zokunyusa ke nangenombolo yabo ungathi nje uma ungatshela umbukele emakhaya sesiphetha ngalolu daba into engayisho mina kubabukele emakhaya bakithi ukuthi asekeni bafethu ukwenza izinto ngenxa yezimo esuke sibhekene nazo uNkulunkulu ngeke akuthwalisa amandla angaphezulu kwakho uNkulunkulu akakuthwalisa ugodolo uzokusinda ngaso sonke isikhathi yazi ukuthi lo mdzimo osuke ubhekene nabo there is a solution phakathi ikhona indlela ongayihlasulula ngayo lenkinga obhekene nayo hamba uye kubantu ukhulume nabantu ubatshela abantu ukuthi bafethu kunento engihlasele kanje yabo nje mina sengizophuma edakamizweni ngahamba ngakumuntu amthethe mfethu bafu unenkinga kanje nabo ophutha abadala odekwela kubona endaweni bakhona nabanye othulani bakhona enqwabe endaweni abantu yayiye kubona ufika ukuthi bhuti omdala futhi ungabeli abantu abangathi basindisiwe laba bathi labo ethiwa basindisiwe ungabeyike labo banama advice hayi ukuthi uzuye esontweni labo noma kanjani ngisho ngamvashela emzini wakhe lo muntu ufika umthethe cha mama nginenkinga kanjani ngifuna ukuya kwinto ukuthi kanje ngingenza kanjani mama uzokunika lawo ama advice sometimes ukuthi into uyikhulume uyasiza kunokuthi uyivalele ngaphakathi izokubulala so enombolweni ngasho ngithi mina abafethu abasafisa ukuthatha inombolo ngiyabafisela inhlahla uma kuya ngokuthi bona bayibona i-right kodwa yona ayikho right ngiyangiqamba amanga phela ijabuliso kwesikhashana ukuthi uwazi ukuba nento zakho uyibhazela into zakho ungahlushwa umuntu ejele yayibona into kanjalo kodwa nje yona ayikho right ngoba inombolo ihamba iqheliselela abantu abakuthandayo empilweni yabo nje mina even namanje ngizokutshela nje ebuka nombukeli namanje mina uma wami ekhaya azizwani kahle khona siyakhulumisana uyangiphakela ngiyadla ngendlela e-right kodwa kuyasho ukuthi akusasiyona le yangane le yaya akasakuthembi akasangithembi yabo ugcine usulahlekelwa nayi trust endlandleni kubantu ophila nabo yabo ngisho sebekuthuma esitolo bakuthuma esitolo benokungabaza yabo ukuthi lo nje usewazi imali lo ngoba lo esazi imali lo sekuyinkinga lapha na ke u2 rand ubuyi yabo ushintsho uzobungaphelele vele yabo
ya izinto ezikanjalo ke eyibenge ukuthi inombolweni igcine nanti igazi lakho sengathi libanyambana kubantu nawe masuphinde nawe usuwazi inombolo usuyagijima usuye emabha correct nampela London 6 yonke lonto leyo ayisizi ya umuntu ongayazi inombolo uyaqala uyabuka uyabona isigebengu lesi nasendaweni ke ngisho ingane ezincane uthi abadlalisa abashana igcekeni sebethi hayi wahle wena malume wena besho behamba sebatshela emakhawuthi suwani lo somdanger nonifundisa ukukhohlakala lo muntu ngoba wena uhamba ubhizi wena masudakiwe 6 bani yabo so ngasho ukuthi mina lento seyiphatheni kwakho umuntu ukuthi mfethu uziphathe kanjani yabo bakhona abafethu ebesiboshwe nabo thina abangayishaya inombolo namanje basemnyango bayiphethe kahle akaze benzakalele lutho ejele ngenxa ukuthi banikeza abafethu irespect inhlonipho bakwazi ukuphila nabafethu yabo ba right ngiyabonga kodwa kuleyo ndawo bafowethu siyacela ukuthi ni subscribe kule channel nilandele lensizwa bafowethu izitori zayo kuningi nje bafowethu asazonitshela khona ngejele nisifollowe ku Facebook ni subscribe siyabonga nje ukuthi bafowethu abafikayo niba support kule channel si channel ehamba phambili umkhanya kude sithi siyabonga.